An Ginoo madahaiyo. Ngan madaman haimo. Pagbahasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Paghimayaon ka, Ginoo. Ginsumata ni Jesus an iya mga tinunan, ini nga pananglitan. Hinumdumi an kahoy nga igos, ngan an nga tanan nga iba nga mga kahoy. Kung hikitan na niyo nga nananaringsing, maaram kamo nga hirani na an panahon an kamapaso. Asugan nga kaagi, kung kumita kamo nga nahinanabo na ini nga mga butang, ibaroi niyo nga ti arabot na ang ginhadian han Dios. Tigam ni ini, mahinanabo ini nga tanan nga mga butang, nga diri pa mapatay an nga tanan nga mga tawo nga buhi yana. Magpapapas pa ang langit ngan antuna, kundi magpapabilin ang akon mga pulong. An Ebanghelyo an aton Ginoo. Pagdayaon ka, Kristo.